say mo ye adwuma kwa mo tena say ya mo nkomodie mo sere mo have fun but the new ones never no we don't see that new ones no kra na abese yentem first no bisa kwajo na ye ko be ti say man kran so a ye pon adwuma na ye ba kwajo didi amedidi ni ho say I mean we na vibe no wo ho na nuado no oh bia I tell abese me Vivian je mami aduane ba me ndi obi aduane o me kai kofi ajololo mu ni ade ehia set so obi num sakra me ji num bi me obi ji me glass num bi bisa boato no enso enne wo feel so wunuane no kra na obi ka cho say hwe ni pass me see here en front na ba se ni pa le bone se ni petri mu enkola ni mienu ba ko timi beda ye mpemfo ni mienu no create confusion yenyama no ho se ya yenyane sa yentimi nya ho he obi a show obi na say topic bi by say yes enu only my dear do industry me suffer say me hwe kojo yi onyame obeye me no kojo suffer say uhu Vivian adwane your friend Paulino obi at UK Canada US or Germany or Ireland or Netherlands or Italy or Spain na say ofa ne phone say unyusu Lemfi ewo phone so I na hoye me wan ma me nche de nti ahoye me wan Lemfi na we send this car yentel hwe is 0 and rate bi abesend bi Lemfi entel hwe na eni gi sema ewom ne say na wo hwe me video yi say your first time now download the Lemfi ego smartphone so Lemfi ebe chow 5% cashback unim say we use Paulino promo code that is POLEENO Lemfi so no rate no switch all the other apps into make sure so you see Lemfi they are delete all the other apps send the become mobile money and also with me send the bank account so wherever you find yourself be make sure say Paulino so what countries are mobile boss now download the Lemfi na e use never send miska e be boa yi send the miso aboa me no download the Lemfi or App Store and I say Abrowanya we so anya we ko Legon University na obi di sika ko fa no na wa wi no ani na fa no ani anyum nsam wo mkwajo se bi so professional e bi mi ya chewa o aba ntimi hwe me ntimi they say we NDC ni ana say we MPP because abrowa they can me we NDC na we MPP because NDC ni sika bi akofa bibia na MPP ni sika akofa bi na ohana akofa bibia wo ka say why na hasem na wo ka say why na pesa asem menka ma no me nim ba wo na wabo you know say why na asem na wo ka see you be bold and strong ka say asume say enye bold nti na mesime ne fanyu mu no enfa bro wa mefra emra wo nti na de fanyu mu no they say them me say enya peke awie na ke me pe big project bi na yenye big pa as a full movie abrewa bibisa or plans bi was awon kwadu ono kra wa fadeda ono be de kan chance na mecha bibisa na mko mu oh yes no ye be ko ne say so do ye na adwuma no e be ko ne big sa and I'm working on a new script bi a metu kwan bi mekoba eno ye me ni mi no because we don't know akokra ni abrewa na I think so far me ni mi no dey effort too much adwuma ye the minutes be be asra se no kakra na mo asre sa anya nyina ono sre na me sre nti I think it's ever work out me mastermind so me hu say oni abrewa combination amanfo asha say request more pa nti yenya no more ebebo ama industry nka yenya wo say na like ya be ka ho yi kokuma enu abeka ho na ba dis chama sa fa be na ayenya no mo a mo ka say ayenya no mo a na say mu hia mo afri aban no ho a mo na mo de be ko na aban na ye den we bi na ni zini ene say me de obusa me ka bibia me wa enko se hwe ye di nkomo na ye di na hia
Abra sɛnea Kojo ka no ɔse aban bi amfa sika mmere obi sɛ ɔmfa nyɛ adwuma ɔmfa sika mmae nti mopɛ ma mmɔ afiri aban ho aban no ɔnyɛ abra yɛpɛ mmɔ afiri aban ho ɛde aboa movie industry na aban no ɔmo nyɛ ana ma pushi bi na ama da go yɛpɛ ya so nti ya na ya boa boa yɛ ho ɛsɛ deɛ ɔwɔ asɛm ne yɛka yɛbusa pɛ wabɛ yɛbɛbusa sɛ ɔmo wɔ mmoa bi na ɔmo bɛboa yɛn ya because adwuma no yɛhia sika wɔ mu nti yɛn na yɛn kɔpɛ yɛ sika ba ne yɛde yɛ o Besa ba de skaba dia. Nti sɛ wa wo sika nti no deɛ wo bɛyɛ bɛtufu no wonyɛ. O sere. Abra. Bosia akɔgyin baabi. Ye che adwuma fa kɔyɛ estimate apeteka. Ti ene wo de wan kasa akɔbrenya. Wo do wo fa so ye no. On say wo aduane pia. Unu house no na ne fa. Ana bi no obi wo de ma say gindi bi so a unu ha be sa no ade afa. On say nti aban edit ka we sike sini yu ya message edit da ho yempe sini fun yempe bibia na won first camera bia ade enye fe unu nya fe na say minister so fresh sini for abro ko bi abro want to be uncle na me ne Asante Fest on the 12th say Asante Fest bi time was me I say we be mo Asante minister we know we aya de wabiem me me pɛ wɔ no ho yɛ asema ka me bɛka no dabi mo say bi fo pia ko sala ho me hu mu nyina omo ko sala when this for ko office concerning minister friend of movie for no ben ha na komo ayi mpanyin komo na GM ba say social creatives me sad na I am worry pa GM ba so social creatives no I think say it was 1 week omuni je hu yi sa 1 week Miami Batek you key people be in industry ni be producers be artists any other you be an betumi aba obi an shadow but we JM there na 2 days Samira Baumia be the same thing nya Baumia na buy na wife na buy you hu nkofo bi omko pie ase so what I say nti me hon me hu say no these people they don't believe in say ebia papa no kwa na some obeka ana omo nko emeka say ebia omo yan ndisi fu ana sisi ba power buy no the committee aso bia wo she ba campaign kura hu bia ba koda so hu na de bia say omo bia say e kwa ben no ye hwe mu din ye say Asante no Asante Fest no eyi bi wo mu program bi wo memeka regional minister ote minister o ho de obeti omu hu omu de ewum artist omu de ewum omu yim dabi omu select omu de ewum because some people for they will select their own before the omu kokofo bi aba ti bibia ni omu attendance batem bia na when say father for all side them wa ebi de che me di o batem he ejina bo sem dwom na oba bi me hu ni kran se ne peda ye ko campaign walk from girls school to yeduru ho no ma o hwemidi hu se me artist so na so ka kire me moi go school free no mompe NDC campaign am koye NDC campaign na eko I just say my shema ko man can boss slap but I have to walk away go ohwe nim say ya no kasa mo asem go ye shandi Saturday nti yes moi go school no nti sa ne man nyina no amanfo afam nti regional minister no e bibia so be ye say nkofo be boni din say we good no we good ye do buy the way be good but omu hu dia na everyone say ohu omu dia MSC Asante Jani obi betimi aye adwuma ni ye obi betimi aye adwuma bi obi betimi aboa na onye party ye na sisi ho no mpemfo bi te ho ma wona te ho oh achimini fem oh me go bo bi but amenti onsa say opemani ye obe say o sere te say we an to aba ma ye we an support ya e ba say ni timere e beba bia na na aberwa tina wo ba onko afo so hwe na wonante esi mpanifo kwa so obi atimi suma ne bi obi okatimi chi eche na etia no so akwabo ne abra time awo no won ka ho bi sanity akoye father for o ne twinta no also obi nyame sana etie ne papa o he ne papa na mo o so fa so bi abrasie ne krem dum ti manage say Asante Fest we
as about Santiman in the first time program say because from on the 12th to 26 as they say. It been see that what is Sampa when my parent eba no ye company have to kutan same say Yamfasam wa me company no for anybody say obey no ono eba sumbom obere nwa oni nanti didi bom ye bibia on sentino anya ye bom person first no Ghana phone na baji twi na obi agya afumuko no mfa saa from 12 no up to 25th kan ntena fi ne mfa celebrity Asante first na enka ho abeba bi aso no obasa ire abeto aso inyana emma ebasa nse edi gediebokoso utore na ebeto utonsu ebeto on sa ebasa ti se Ghana ha Asante mamu aso no omenye program say ire akọ abba da so na ti ire ebasa every year bia ebekoso na mum edia asanje woni say we dey MPP ni we NDC ni say wo ebia say wo che bibia so won say efie aso bi cha ade abontin ni fifa wana be yakese mi say dia efie fo benya mo ase ni abontin so as papa wa hwe ene ma me hwe wo no wo kwa a chede no nye peda e dia do hwe wo no de mood sene nti no aya de ba so we ase dem say bibia mu no me mabo 18th anapeto be 3 to 4 na mawie yes me mabo me na me bon kra na me say na program ni su kra sa mate say course ba me nim how Asante ye minister e program person won fa from France na ko debi o cheme on say yenya obi ani bedi nkomo be bie mu ye e bia that's it respectful we are Asante ye minister oko office oko chia papa na ma ye blogger esi okumasi be ejuma na tere ku ba bia nso be program ko be fere say ene mi ne bi ko na ya mama ne say musu mo din si ya musu mo ya de e bi ko bi kan se bi ko na wo wo no e bi o mo pamasem ene e wonti bi kan wase ma ko no papa na ma ye be chia ne mo ti bi say blogger say to ne ma ubo di pono no matu da o mo nim so ampa o be fere ko say ya ma ya de ampa man from mo ti mo pa ba de a afa waje bibia let no ono ko ani bedi ko ma se bi de obinya mpo no e be buru de obi mfa fon friend so do pa ko onsa ebeko we be proto mo bi onsa nkran you bi akọ TikTok is bi akọ onsa me na me nya kwa yede enko after Asante first no e wi bia onsa me de me kwa ko je eyi ko je den ko jiska school ba asase me peska o school ba me sebe nya kwanya mpohia mampanyini nanado nya mpanyini ehia mahama yana me peska o me pese dia adwuma ma bi ma ye no omu nso mpagya ma me na o ma nya so mfa so school yi ti me akwisi na fese me jezi na mpanyin jamama etima man bus na even picture abo ho mama donate bus for Great Mountain School e ka ofo no nkran bo mo na be 453 obi papa na maame mo abusiafo wan na do say about time on to abama ama mpanyin no ko school na ma no ko abana to bus amom free picture tata ho ube we na ofo na koma nkran bo abani din sa on say ntin me am pese support be a film village na o support e bi esi dan 5 obeti we si ba ko me kwampa na on say Asante je na yere esi apata mai on se dia ni sika da bi atiase me bo 18th me bon kwande wi na me kokko okay Easter no be kokko me kokko hora enyimere di watching dia nya abotan ba cho mabu mfu se ma campaign ba che so abre there say the abre there also didi enye wasem na make the abre there also didi me ko usuro kwa enye wasem na make me sa mama yale Venya samo. Wasa yo. Ba. Yeah, father for all. Yeah, GMPP. NDC. Majo baba ko Ose. Ko so me ko Easter order. Ana ho kire, asa ho kire. Ebe ho kire bi no onim di. Ala me hu sa. But this year, okay. So ba ko bo. Me ba yi. Oh, ho Rock City. Delay man. Delay man. Okay, Lost City, Lost City. E be try say bi e no ba ko. Sa no bako mi na me say ko 19 fo ye no bako kwa no we kwa no na ko we sa ana mi tama be say ko activities e wo kwa no say me bo the content den ka be free me say dan ko order nti ko 19 o wa na naza yo si ka say there bo wi a na 20th ma bo kanya ase mun ko kanya ase ma hene nana obe hum kami Asante mamu mun ka say yes sir so hwe
ni be wono ma he atede what is can be atu bi nka na asa wo kwachia no wo hwe hye fa foforo enti akonya mba ekoso okay nana but you go for send asase o am tafa tu bi ni bi ne sika o matasa o to se mfra o mfra obi amfra o what you have bi ai akoy wedding fete birthday ni makwe visa wa ka se be sami ana wona se hunu nyanse na mu are akoto a chiro office ansa we say ya ne ko fa na airport mo o twen o mfra o da o nsia wo so da onto we ko 20th Kenya asi homecoming wana papa I don't chedu aso no wono mu last 2 years this you say ye homecoming Kenya say hey bias Kenya asi o ka Kenya man no ko bo half Kenya asi o wona se kwa na e chira hey actually ye be ko o fa fon kwa ya ko okay 20th ye bo homecoming Monday no I tell you me say obi e baby okay powerful easy na 21st me ko na ejimo na se me share ejimo yes ni kumo no bi esi e ko si ni hene no ye fire ho no asa ye fire ho okay omo hihye omo omo pe baby e be dani ade ye betimi akobo omo nyina na piska o say wa piska na me ko ye juma no me ko ye juma say ya charge woni ntuanta nti o ko sheda dem na se me kwa me so mtimi e ntimi hwi no akwa no ba at least e bia ko ya sha oda o say akokra mafia all right you ba says never to mo say dia na say oh boy abaso aboni yi me ameka o true me ameka on say no kweba kope on say e kwa the fan artist e bia manu attention kakra e ba yeso but message me nuanom YouTube for no for A to Z muntimi empedako na muntimi ntrase mfara no mpra na fam na muntimi enchamade no mo namase isanza me ka abra tamase YouTube sate no pono mo na mtumu gina he mo kom project o mana mo de baji vum sana man for kwa YouTube ne enka o sa anti nipa ya do sa yi me sai no start ya me ka bi enka me ti be mo so bi a umura fi na bi o madwo maso o nyina nka mo for A to Z mpa se bia mpa se bia e bia na asemtwem ya na chai na da nyenye ampa je start YouTube no me ka wasem because that I'm telling you once when ma attention ampa tu because time me mu page to omo na mu post show videos no like na ma once that's the mu pedako mu team ni na nhia yem pedako na this e bia papa je mu ne pono no mase na sui se juma fu ya cha ko mo nyanche Koma mayade. Mati de o kan ya ti ase. Boys ta page nyina ase. Na the thing is abro akoye say o ye adwuma ya be. Odo ne ye na obi a na nyansani. Question be na nyansani. Me no asem ne ka. Question be na obi a ne nkoma ni di. O me wo me hyewa me nkoma me no be di. Me hye abrewa me nkoma me ni be di. No chesi ni. I no mo production tafo. Men sa brampa. Jaile. Ye nka di ye. Men sa brampa. No o mune Yo kasa ni mama ikumo. Ye kasa what kasa kama o se be se no. Me kasa ma achi abrewa o. Me kasa na wosinim. Say e bi dada. Say kasa me say me da so ye. Ne fe Felix. Ana wa ko ne sa. Medium kasa. Felix akon sak. Muni tu muni production mu dia. Na atazini ya ko fu twa bi o se twa bi. Mu be mana ntia kasa. Tina nsem ma. Mati obiti radio so. Radio so yi Sophia oh offense Columbus radio station ne obi detem lewe no egam boy na ma na card na tiji ana fe papa je no wai ami ya mi ana o se ya pa na manage no me na be kuma se sa yen kesi ni sam de hia no say we are fellas kila ya me ebi wow abrewa satan oba fofo mi so me de adwuma eso kesi ni a e bad what's na me ba fofo na satan pacho satan mu hia me ba fra kan mu hia na nya fofo na oba satan mu hia me ai na oba fofo na unya anya ntise ne beginning no satan na wucha asa oba fofo na yire no won tu twesi ni o wan Quincyara me ne twesi ni misini bi efrem na me papa ne jamanso na me oba mbe wa no okay I was in okay no me do sin ya se be sra wade
power channel e ma so no ma na bobo kwa wo so okay na bobo e pi ne soma no ne wono so that asia abro be pass mama o set ni so woni na nka say ya asɛm wei deɛ abro pass mama koyo ka asem yo concerning anyuma me ni bai anyuma yi o mam tem bi wo hoya ai bobo so woni na fine say aboa ma woni na fine pa abro koyo ka asem bi say anyuma no ya aboa ye nko a your bloggers bibira o munyina enso aboa bi na wo ka say nka o munye bibi na bia aseda na bibi sa ye expect sa but yes it's good say obetimi akọ set so udu set na so a ne ono ye adwuma no fi say content na wo aba na wo bepe e de akọ what you say ye kasa bia obekasa na akakọ offend obi bet ye mpani sa ye nyina ye kọ mo so ma ye kwa me ye mo interviews na ye so ye bi na ye de aye but ebi mu adwene say o ya bo mo content na de ma mo nte kojo kan ehun hia say wo say ye bibia ade da obi ase ye kojo set so a me say me kasa bia say ye kọ ne set so a on show ma on kokwa but obi so on ma we be kọ ne set so umusa ne bibia ampo na okọ so enye content ntina say ya ba abrewa ye ne abrewa edi nkomo ye abrewa afre ya bai enye say ye pe content nti na ya but o say yenso ye be boy adwuma no e ma adwuma ne den e kọ nanim abrewa nso ye wi a ye abrewa de bi o ma ye wi bi obo hye me kai me first time kwam bisa sa moji sa muso munyi ska me ka jo say so munyi mi o ma me ska me pese me doje o ma doje de bi ya we mu de o muta doje o ma ba say we mu appreciate sampa enam se bi nyina eso enenne mu dia ko akiri o se blogger bi and ma wunya celebrities no ana wudi ko akiri mo onsa but se wan nyina ko akiri a udu standard bi a ho bo we enchenche ska na e ba na ma ha ye fo a be kasikasem onsa be hu sa artist ya bi na mo so be gidi no adwuma kwa ba eso tuma nipa no ken bi ntimi chaje kukudu no wanya ogu nipa sa amfa na chene to aso ampa this time muji ska all right but for on say munu ma start adwuma no na mo so na wa be gidi ntino muntimi chaje mo koye no na man koye and next time ye fra na so bi e to manim but be say me so be bodi ma sha ma enche ba to bomb akra inu blog si bo no start e no page ko ni so eno mu na akachi million Instagram bi a manne we program na ti bi ko ba nya ko bi a o me je bi fa say ko je program so mo the list na ba bi fra kra ba we ni ya fa sa no ko san ko nti so ka say e ji musika for interview so ana program ase a nti mo ka nto so obi a so stress no ho a ibe program bi a no any blogger beta say nti fa kama nto so uni to me anza ba say muti no mo hwe o mu a ti say na mo nyina mo so a steps start na mo so nyina ba gidi no program do no matrix o se mo ko ko omu na nam so ma bonta dwuma adoso a ama na biska abam a obi amutimi ye na makasa kase e ma wure fisa omu na omu ka ho bi no on sa na mo betama ya de mo de at least time ba mu show say ampa munum na sha se munum na ekoku wi ye from kwa mutimi de e de mo pere e ba san se mo kire odo tan sa odo ya ma kire at least inu an mo se mpetase etimi ati e party kekempa e de to se di kwa okay na at least mo manage edu bebe so a ope bibi kwa fi bebe a wonya betana ya de nkasa kese ende ye nyina ye boa se industry ni ekore ni mu a alex say yesu bebo yedin aka ho bi industry ekore ni mu a ye bebo yedin aka ho bi te na de ye mafia rival and interview we no e be say uploading da ben say ye wie bibia next week e be say to e boa say editing ye near the better Abra Mafia page na so channel no so sorry yeah Abraham Fie dem say we yes o end na say we jaya we hankofo pa o and dem man kan na me boa we kra me break we in a few days ni ayi post here no ye won panimfo bi wo a o mo fa phone frame a ye mafia nti no mo frame a na ye me wanti me nya sho se me jai ni sese e be ko ni se ya na bedu me bi no e be sesem mo se mre bi me ko twa bi kwa America ye me be ko UK me ko me twa UK version eno be brofo nko anti e be sesem kakra na de oye no fie na twi no at times am for some subtitles ni ade eno so no e ko enim no ono aka ho brofo gum o say at times so comments ni bia e bi feel how on am see kwa ko mbeti ase it's true oh yeah minim akwa bi o Nigeria o follow me baby a nti de bia na o ka se me
me but it say no it take time na ebe che na adwuma we sese a obi anso ye bi ti sometimes wo bonsa wo hia kwadwo ya ne de nti wo se wo twen o wie ne de o se bi anti Vivian mema 2 days into 2 days no afia wa wie no page no so da ho wo se wo de bi kotum ni nyina ka ho ama adwuma ne se ne ya ti so obi e wo set so wo ne ye story na so onya time ma wa wo se onya abotre twen no tina ma me ngige adwuma bebre no because I hate a situation whereby make us meba Monday na bia Monday mentimi amba ama how timi wie we na metimi nsa free we ho a ansa na makwa akwaje we sika ebi yeah mo era ehwe Kwadwo Nkasa Aduamafia ene omo aka no I said my adwuma na che and so still na people are still looking up to you your upcoming ones or moba but still na as a mona man for person omo all the time upcoming ones no omo ntimi enya adwuma ne entimi nnu bia modu ya na papa ade bia obeye bia no ye ni ye a eka ya bro mene papa etiwo ya bre pa because ena adwuma no obi fa ni phone na akra na watimi aye bi o fa nipa 1 to 1 ye time no na ntisa enti ama ya ba mu say no still aye wo sa tete adwene ni wo ye tirim say de wo ye no ye ni on ase nani etwa sin bi na omo yo yanko meka se na omo twen be 15-20 minutes ansana na de bi wa ha omo gya ansana ye but eye na dia ya de bia omo beko at the end of the day be ba na sound ne nye nti ni nyina ka ho I believe in like I mean de obeye bia o ye ni ya eka Semunya upcoming ones memo no mo ye adwuma e ma mo bre sometimes it's only few that they are willing obi wo ha ba adwuma nim for a reason. Oh, person yes star keke. O person ne na obi won so wo passion ma adwuma no. Me hu so wo passion ma adwuma no dia. Me so munya ho adaje. But you obi ho no ma obani na mu bi keka na waboa no no ne na mu bia. Na fe ho no akwa. No konti bi wa ono mo ye adwuma o bre. Obi wa ya na dwunse de o kan obetie, obeye niye, o act kro obehwew. Se be ya next time your man ro bi ti se wa. Obi wa ono wa ba no onim hwi no. Ye act no no said o miamia ni phone so ana odi ni nkomo afi obe friend na obe man ro no not to papa so o said no say your TikTok live I'm telling you yeah Mama come Mr. President the same thing also only upcoming ones ni be adwuma obre say panin biara nkan nsu asa ana so te sa there be say was obi an experience ensu no kakra ene mam hwinsu no tingu preko so why adwuma bebre also feature a lot of artists omo ye foforo unu omo hia omo ye adwuma sa na ana also so ebreba mu but say unu wanting on say acting ene na bia ene na abafu pa say ene person ene bia easy first na ye enya katan kwa kama nsu bako first esusu action bako ti hey come on wo bla ye te san wo say na de ne enya efasi jan kwa be more than wa ne afasi wo atwa on say ene ne so na start no ebi abeka homo on say na abie ma bediri say obi su timo TikTok ni modern bo ho ntino abegidi o app TikTok so say star ho bisu bon ho modern wo Snapchat ahun so ambeki din we de o ho no ti dina abedodo so on say na we time den ti e time no up to now stars in this jom na so no say jumo be na no wodin ebi nsida movie onye short o untimi nkan and at times no na ye hwe too much if you see ni ba bontra if you biem back to back nti wo na ni so sa tinne no this time no maybe no a wo be ya sansa akoye YouTube no we ni nipa nya etim ko ho no wo fie ba kuma nipa buwa bi aburu be 30 wo nkuta fo ankasa etim ko YouTube no anything yes it true ti be den kwan nya bi ahwe be da abro nya bi ahwe ti be fiu na ekuta fo tim nya tam ko app no so no ana obi tene de ehunu ti e time no ye o mu so dada kwaye no hwet what ti mu to si ne hwe tam to time tin ne no wa wo ba bia no memfa so say unu bi competition try we ye na asya mo na ide e fa gini say o ka bi competition a wo betwa 2000 untim magidin sin ma mi sanse ne no wo mo hwe ro e no to say no ntam no ko ntam na akora o panyinu akokora o abranti o e ye free enne so ne dia aba no app no so nye free unisika untim ngofwe on ta credit untim ngofwe hata say uni data untim ngofwe tini pe hu no no se omutam ye tam no
tikwaku ebe ni dina duru no ka say we akame me say me ya se kwaku ma o ha ho ba ji no app no so be mu pia obi anim I say to be focus what you're doing say yankopon so mo na de wo ye no enko akiri enfa community we no so say me between the person see me say the person so dey be ehu hia for kwadwo aye na no odin I say ana ne so no old one for no say we sini na no up to now me su dey omukusu dey wo so we ja transia ana nka abesa na ho ti na okusu dey ewo mbi omu so omu kese side esere wa so ba no ada sin ti be dey na wasa no so ohwe yanka say sini no kura satama e call from kakra na niam mu yenye sini gidigidi hwe how abrewasi switch ya onya sa say so hwe ama won switch o so hwe ne ba na ma pi switch koye presenters bi koye bloggers bi koye bibi ebi so koye akonfo advert bi advert akonfo nyina on za be ye na adwuma no ya kuma so dey do adwuma no entimi nyanko ba bia meeting koye presenter meeting koye journalist meeting koye blogger ekusu esini sa na tedia me fani agro on sa ana 2 nyam peja dudu ba bia muntu nye do bi bi tra keke is that intimi so len koye se bia won se mi ni akuma bi ye ne ma se bi de ka ba se atwa bi muntu koye bia ogu no ma se also we be under his employer standard and legend no tell lumba sure ahede it is our legend won't be no man boys dey bi debi ko eba ti bebe wo so wo bia wo hia so be na makase won't be free so e me ye ne mabone ofom no bi debi do ofan so wotumi ye try na me dey e ye baso ne peja ne din ba wo so de obeye de nkwa ne ye ne bia e be sew tu bi ni pa hwe tu bia ma wo de nye sonko won sampa legend na ye adwuma no legend said to ni ampa quality biare e professional obi scan on dey a on ha mfa scan nche munye obi scan wa wa wonye na so wotune wa film no nyame de che won ho a wo bo ho kaye on fa won scan benye fi YouTube no ti ma menye scan tin wo YouTube no ni brand no edin no obo ho ban on sa ti na up to now ye ka stars e ma organ na ma Nipa 5 ntimi nyini film 2 ntimi nyini film anza yesi bi ko abeka nkwasa de kwampo na 2 ntimi nyini film da abrewa switch no kwa de like eje obi ansem that time no covid time ana bibia onkoso na me hu ni say how I know see actors that time and the personality na all switch that comic way no abrewa ojunu ko see sen man dream hu bi asa it just happened. Meaning na my phone so na me ko hu app bia na ya abrewa na me kasa atesa abrewa na adekwenti amede boachi mu nyina ba mu no afi na ma hu se me post ya na ma hu se nkofo pe tie ya na me ama create story bi no ma post na boachi de bia me ka adwuma ne call form se san kra no boachi ntimi ntan like a whole week I won frame me okay say bia ma ha te say oh my na de munyo ma that time question so officer so cheska o some star basta so kwa wa wi de jona ka ma fuja kan ho je on sa ko funu je no ejime no ko mu ta fefo ma na ho ye yes on ka che on je Anna yes I was calling you and there was a day me phone na me beye abrewa mafia no with a filter no e wa no fresi mu ti me ne kasa we na me frɛ no e na me create bibi na me nana boachi ti me ye ya chei dakro na me de bi send ne se won hwe no post nti ono so post ye no e na fire ti like close to like almost by 5 months today nko 4 day me ade na unfa nko YouTube ade na unfa nko ti me frɛ Evergreen so on be YouTube channel mama. That na woni channel mpo. Wow. So me na ka me ya adwuma we bia na ya Dr. Like ni kwaku menu ne be mama start. Dr. Like the offer phone frame me ka che me say onim say YouTube no me mpe. Ba me maniska. No bie bi mame. No nya adwuma ngum mame. E wo ho a me amekwa ko hu misika. Man fa man gina idea no. Kwaku the same thing. Enti ya de koto ho ne afi ne filter na ye 1 minute na me ye no 5 minutes ti me ye no 5 minutes na ever de akoto ti da krometo na msina adi mami mbie mu kakra na me frɛ boache ti me ana mto na mse adwo bi tatam kwa na me nya ne number ti me frɛ girl bi na mse adwo bi anu wo ti sa ti me ana me ye me cast na me follow story na me de filter ne ye no eno ana me di remu nti ye first scene me nanti ti sa abrewa na boache ka sem this time you too much
Te ho na fire dey pick here be do It was saying I was active before no beyond planet that obi anwene that say Vivian J obetimi abaya bro atin we in fact eden we is new from my 10 units here emo 90 minute amazing until bibia pre ho anyi opere that time na ha bia nka anyi but sisi bia we do bia wo de say on saka ti sa mire mu e ya bra ya me so hwehwe na e na ko defend level ana aba and ti na tie you do say you do bia wo de say de on saka say sika sem say ya adwuma say adwuma we so sesa no time do a you mean sanda obua e bia 10 years to come we say sesa na we be for am say isintino be focus the way ya nya ho mre nya ho adaje nya me dim de na ndi me e de mo o tana kiti na e ba o sa director so na juma so no na sa director na mi da yeah no na timeti say kojo me say wana be there say kojo me am say sa only say me kai no superstar me kai am so onko hwe who's fault ne ya basa ne and bit say ya basa say me young girl ya brewa sa director esa ye story no 3 in 1 story no me ana me wow yes enti me kai no em say no doubt kakra obi me see me here wo omo da kokuma so director hu enti una so wa ye adwuma na me say me director mama Kali ayi bi ama no na am say kojo me pon am force dey bi mpese me basset no so and am say na say we dey enka won sikasem ni bibia wo so dey be sikasem bi ani me ba ho send me location oba obetuna set ni so din no say say na wo ye wadwuma e wo ani e be ye adwuma ti me friend ni we no am ka say me na me direct no one doubt me bia nti no I started you know me who when him say he was impressed because now back to back and creativity no wanting and then ya me stand up for you but I say mo shia say na mo old G's no mo shia ehu da cohesion bi no enye say mo ye adwuma kwa mo tena say ya mo nkomodie mo sere mo have fun but the new ones never no we don't see that new ones no kra na abese yentem kakra because first no bisa kwajo na ye ko ba bi ti say man kranso a ye pon adwuma na ye ba kwajo didi amidibi kofo ba bo me dem vi ensam bia ni ho say I mean we na vibe no wo ho na nuado no oh bibia ai chewa abese me Vivian je ma me aduane ba me ndi obi aduane me na odo no e wo yentem ti gradually kofo bi be frafra mu na fe yes no sem yes afi obi aba na obi suro oh me kai kofi ajololo mo ni ade ehia set so obi num sakra me ginum bi me obi gi me glass num bi busa boache mo o hwehwe boys na hu obi abaka se ko Vivian dem enso enne wo feel so wunuane no kra na obi ka che se hwe nipa so masi ye eno na ama entam tete ne ade ba ase obi a hwe ne hu ye no but obi sa question say wo say enne youth na enkwa na ba nso no mo say mo time na mo shia mo didi mo se na me ka so mo de o ma dwen na e ba mo de adwen foforo na e ba se ni pare de boni se ni patri mu ipa de boni se ni enkola ni mienu ba ko timi be da ye mpanifo ni mienu ntam no create confusion se ni pass me say oh sister Vivian hwe unia weye onpa wasem krada no no ka say you see that time na your courses no be hu we mu shia we se na we ko timi ko obi aduane ene obi e board ni nsu aba odi aduane aba ye ma obi welfare kwa ondi so first and then to say ya ji welfare obi tea obi nam obi hwe obi nsa obi ji obi stew obi I mean the love was there but anyway ye nyama no ho se ya ye nyane sa ye ntimi nya ho hwe obi asro obi ya ka say then you have found that say topic be by say yes enyo wo oni ma dey there we industry me sere pa o ebe trend you wo so for say me so for say me hwe kwadwo ye onyame obeye me no kwadwo so for say uhu Vivian adwane we aka we dey wo so for aka kire no obi so for aka the same thing a che wo nipa na for obi won tie nya ya wo no so suro me a me suro papa yeah ba ye adwuma ni ntino e wo say ye ne sa sort ya say enti ya na dia aka na wo koka na wo koka nsem bebre ase unu say tini tipa me ka smache one moment bo na me fa hana me nje hana enko yi ade san obi odo wo ye
ade san do nu Nyankopɔn no ebɔ mpaye brade hwensoma de panchimi de wokonsu do dan bibi enti de onante ko ba bi no onu nya kodu beka se adu osini ko nu se we onante ko yen san obi so de enante de akọ esaka se mi se yete yi yakọ yi ase a etwa pictures pa o be ka man fa hedan fa akonfo ni etwa malamfo ni etwa tumfo eye na anniversary ayi ya hwe ase akonfo twa ho hia pictures kika bo se etwa we o picture ne kwan o de kwan ko me no mpem twa picture me ko office se me do office me sampa me npa to lewe no tumfo twa picture o lewe no mpem twa picture sa akonfo so twa picture o de kwan o de ko ne fie ene na so na yeso ti wo a wo pra bo se wo press stardom a open tem scenario sinti wo konante no oboko ped e pictures ehye konfo ne dem wonom na so na so picture bo e bi aja ko lewe ko kuma ha picture bo no asa awi no wadwen aba e wabi kura sasa wa nyina me holomba ti bani pia mo ntere ba si na wa ka sinbo sinifo no duro nko ame wa yira kwa itini wa yira konfo no no o so ma star no konfo ne batwa sini up to now obi anim ne da konfo ba so konfo so mo ai ntu o ma hiti konfo se ba to nyum ya bida o ko pe mo konfo ba kuta letter pepe kesi letter ko pe djuma ai tie o ma bibi for so hia too much ya o yira kwai yanko na edi so to was God time is the best asema okay na make bi obi me ba panyin ne papa na damfo frɛ me sɛ me girlfriend na call baby no so call ye no ya de me picture abodua mu wo bosom no so one mra first they don't tebra ya e was nam se hwɛ picture na di ka ho me na me nsa ko you understand one time at but there was situations bi wa wuntimi nya ho hwɛ me de minim se nya memre ne mrepa e na ade bi a wo ye bia no ye ni na suade yes wait time we wo ba say wait time nipa na so ta na okọ nanim na wo nwinwi wo mu afa at the end of the day na nipa no koja na still wo gina ho no I mean work hard me be say me busa we mu ye adwuma nyina no wa ye adwuma corset so ama bibia happy mo say we dey obi na yim bibia na attack bi da bi process so so me fan show bi ada tu je chini batman time yi siniwa ne sinibe siniwa ko times ye ntwa ntwa 12 case kucha bo mai bi atine de kunya pa ha pa na partners me da ati awie bi twa me like movie wo patase bi fra bro sound so me kala camera sene tri ba hwiri ba ko mienu third one ana mo scrum me na free so dem me na bo ho imam so ada ba e me sa wo show ko bo tachi man me na mbu me da dem wan ya enye nipa enye obi na ye pre na me pra enti obi na ye me Dabi obi ye me obi say na obi di kwaji adu na wada sell channel jimi kasa ento kwaji do say me channel no enso 2 million dey say do say etimi edu obi channel say me nipa nkofede na kwaji adu no na o channel no dey emo 1 million na mfanya sika ade mo to say wo bi wadum pi ma nipa esa adwene no ko say adwene relax etie ne ma e good ehwe ne ma papa na eni hu ne ma papa na fa nwa bi oti asebe so bi se ko nanim because say ehwe ade bone etie nsamane nko a ma nko anim eyira adwuma adwene yira teme na adwene bone mfa adwene papa mba ansa ntin bro hwini aduru bai dabi utuwe onya bone a pacho maami ade esia wa mfa yebobi ebenyaw dabi ba wo say wo kra de na nse na wo keka nse misi a amanfo te wo ye one person a na amanfo ni say wo de wo kwa duro so che obi a mo se ma bi burita mo se me gembo nyina nu ante me cho de wo pase ga na ni suro a mo gina esi e bit my header I invite mo pese me da asem hye mutrima na minima mo di hu hye mutrima beta me invite aboro mo nyina chele mo na fi ampa mo ba fi ma ko pe kuku na ma ko pe sudi mo je gun no hera sidi ba to an ko ya ba tikire ho na ma hera atu baby asi baby a nipa ni be hu mo ba tan dem na ma pifi dem ma fa ko e di ne je mitirim mo ko kriya ko na nu tie bro bibie no onyame no bibie no adom nyame ene de wanka adom nyame ka ma president
honest Badum Chedia. I'm telling the facts. Oh yeah, and there's no be our. Okasa Hanoma e kwa bochi ba bia. Ghana president amampanyi kasa enu Nigeria. America president kasa enu Ghana ha yemfa nya hwe. Badum Chedia kasa Hanoma e wiase nyina echi the same time. The age generation prophet, the genuine prophet in Ghana now. Specifically, prophet, humble, giver. The voice of God. Sorry, Julia. All right, yeah, by Mafia Rival said so. And you be able to pay for the cinema pay for penny, but not virus there on where you manage a bro, you be a chair. Boachua, SMPR. So you was setting so, and she be also next week call a Mafia TV. Ubenya this version on the Kojoka Salawen and a team up or Mucha this time. Mafia Rival. Now it's Mafia rivalry media. Na poleno what media. Antino, you was a baby because some Ghana phone na self me adwuma me mfa ma YouTube bokaya. Se Ghana phone na say me mfa ma YouTube team adwuma ha se. All the series ni from Mr. President ase ya asa se edigu Vision Empire TV. 2025 adwuma the mastermind. And never say the good. Baby good that every day be busy from Monday to Monday. You busy as I see a job of form Mr. President. Maybe yeah. All right. Well, wait a minute. Everybody, some come on. You need to say do home come kasa. All right. You need to so. You no demo, Papa. Sebastian to the hand. I just saw where yes. And it's a chip, a phone, young Hong Kong. A Juma Yayan and Nano. That's right. My uncle, we are here for Amen. Rather, you know, to me, you. We young man of bro, my journey and tears so. Papa shall one when your mind. Yes, young force, they need the piano. Ya we are doing your coffee. Bobby Piahu vine. Fanoco Fanoco do fear some dream. The young and I could draw. Ebebu makase ampa onu waje yeda wose onyame agya oba ene honkronkron de muti amen Mafia right ene Fabra see be ko village akuka wako to village okay if you are there no we have okay next shoot in a village or there the lady if you are the next shoot in a village or there yo but you answer okay me say ka be cross ni say na ka say wow o so ka but Pepe. you say me And maybe I'll be out to that. That's your check. it's really I don't know Uncle Makoda Smoka. The same car. Is it Uma make a phone? You see, Kenny. What on you? I know what you. I think it's some years. Town I do one. Let me mind. I say, one more back. And you know what on. As a makeup, make a say, this caraman. The 2 million almost 1,000 Ghana cedis. You have a bit and Sana, a beautiful snowboard, they've been here. Constantino. You pass so make up. Send a man out to the walk of me behind it. And then you not tata who said, me as a new citizen. Walk of me now, Monday women tonight, and Tanzania. And I see me, Sanity. I did be a fish independent or what in behind so put it in Niska. Me am make up, so make up a baby. But you remember it's free. Okay, so we could be said to any from all the only why will be behind. Yes, I'm there. I often make up so baby, but you say, I remember. No, you know, send an hour. It will be nothing at a while when I'm with you. As a branch and an order. Why have you need to do it? Maybe. That's a group, you. I said, good idea. Good enough. A friend bonding a friend, spread gum. First day in a bonding group, and a bomb. You know, we are about to my family to me, and unfortunately, I copy with toy.
Femi question so na mu wiwia Edia. I am more dress up before. I have a camp of bon can Kito. body group I say, na body group not you are a before every share and I'm going to say you make up more brother. Hey, it's with me something. Alfie. Now, Tina started. So, I'm not a mastermind. oh na to different Never get to nem no tre ana dem yara mala like mu na kete I know. ni da abasi As one you were to you. ah me na mi ye me yi anu ka tro What are you? ga lim bi asemi That's what I bi asemi yi flo will be an hairstyle. anu na tro That's what I Can be a costume, so I don't go no in the costume.